Hello guys, welcome back to my channel. Te paralog katte kwa okhanaya piwa. Today it's going to be an exciting day for me. Nimha katu finally the year of tip wakamnu wada jo thungyo sala. Te kamte da chana kerpang yani go video wakwa open yo ya pi wakamnu da yarab ha go yanga yagani ga lai rap bagi paralog ma wada yo bah katte ga jing mentoy uthungyo sala. Te ganito da man go kam experience nga wow tip no ngale ni cak mad boy la em interest yo sedang no tungjur yo start yo tip yo jing tip chu ama ye ye gi wa yo jing mento ya nga te khoblai chibon te kurmen le u ya kap chan phi ga ni video yo nga so let's check out together. Thung dago wada pro ba Hai soa. Senekong tung salah. A few moments later. Yura na doon ni. Wala pulau. Bang. Ngam la bambon hira ro. Welcome to the point sa wakut ka vlog yung nga kulay subon mo dapat yung vlog yung nga ya chaman ni hagawi ban ka video